نيكلور بومبي رهم نقبة حافظ الجلالة ولا حفظيسا سياسة ميكا ليك إمشال قولني دينيشا تكوني هذا قرارة هاي دينيشا ميشون ديمتون غرغرتو توكو في الراوان خنا دف في الراغوغوتاي نمني وسام لي سغراسيني مال فكاتمي no problem jirun sani no problem irrajaramte asittiga warabesi sinyatamma kamotara marwaha banani fi qabbanesani beyladan obsa qabu gala duba agarre ummata jallasan inni sawarra gamasan di magize di jekara fi shubbisa kada bekan fonjedesa nyatan jetana baka shubbisani biyetana bar ifin qudinu jabar nuti bar warra jeebar Europa warra wannisan dadeysa yechun gafal aya amtu olte warra kheestutun ida aminiya inafa qishinjan tikko ya warri qadima biya alarra eegachu jirtan diin qabdu amma khono Minnesota asni jirti Oromia lamma fada alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزاه الله عنا خيرا ما جزى نبي عن أمتي ورسول عن قوم فصلوات ربي وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا تي في إسلاما الحمد لله ورا تمساسا خانتي هردفو جرو تي في خان هردفو جرو شفاف أمة إسلاما شفاف بكجر تنتي سلامتا وني راخاتي سلامتا إسلاما سنينين إسن سلام مدى إردي بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقربين خنو قلينسا خنا رتي ولن نفيدي حالا خنا نومي جيسي خيري قلينسا خنا ترى أكا ولد كنا منو قامان الدفقانو اللي قلينسان ساقلين أكا والأقها جرتن والأقها جرو إن شاء الله خنا أبدين قدا فلدرا في اللي إن شاء الله وان خنا خا اتفوف برقا خنا خنما برقا تي في خنا خمد وخبرقو أشيتا إن شاء الله أشيتا ربي هاقولو بقولو أشيتي ربي هاقولو إيرو تنتاينا قرر بكا جيسو تدر أرتو ربي هاقولو جئتي يادا إن شاء الله دو بلين ساقالي تنيتوني ساقالي إسيني فاروامتي سب الدفاع جتشوس نمالا ميديا راس نجو شي عبد الرزاق وانا كنالين جراتشو جتشو نمالا إن شاء الله خوني إن شاء الله يا ربي فدي الربودة هم بدو يا ربي إن شاء الله إيجا تيفين إسلامات وفهم بدو جيتي يادا دوبا ونينين الرئيس ندامو فدو أبليين خيا وانين قران لغا هجرة على خنا وانين إجان أرك هجرة نمني هدو مني نما يروتنا منما ميلت إذكاتو خنا هدو دا شباب يجو في دورا خنا هدو دا خنافين قرصة دبر سوفا جتشون قرصة خيا متدورين ساكي جو الشباب والفترة جا درجة ما في أوما ربي نرنا ما أومسن درجة جيسي أي سجرة أومان سات ربي وجه أومسن أي سجرتي شون لكيسة أدبه جرمو وأوما ربي سوى جرمو خنان هم فدادوبا شيخ الإسلام ابن تيمية أكجي رحمه الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وما ربين خليق نم إرنما أوميا إسلام مانتون وما ربين خليق نم إرنما أوميا ربين قرآن خيسة دبته إسلام مان وما ربين خليق نم إرنما أوم فطرة الله التي فطر الناس عليها وما ربين خليق نم إرنما أومي إسلام من نمني إسلام مرة أومي نمني لو تشوف إسلام مرة كحديث قيس الدبتمي كل مولود يولد على الفطرة المون على تشوف إسلام مرة التيا فأبواه
abbootiitu yuhawwidaanihi ilmoo san yahuudat deebisa oo yunasaraanihi yoo nasaarat deebisa oo yumajjasaani yoo diin majuusaa diin aduu gabbaran ka ibidda gabbaran sanirratti abbootiin irraa dhalate san deebisaa ilmoo san guyyaa 40 hogguu gahee fuudhanii bakka takka geessanii bishaanitti hallan bishaan keessa cuuphan jechuudha. Akkasitti ilmoo dhalattu san abbootiin inni irraa dhalate san diin ifiirratti guddisee diin ifiirratti jijjiiraa ilmoo san akka diin ifiirra guddatu godhaa jee malee an ilmoo tana ilmoon dhalattu cufa diin irra dhalatti jee nabiin sallallahu alaihi wasallam haadha abbaatutu uumaa rabbii san irraa jijjiiraa jechuudha. Guyyaa 40 fuudhanii mucaa akka godhan jechuudha. Akkana dubbatan rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkana jee dubbate sibghatallah islaamummaan halluu rabbiin nama halle waman ahsanu minallahi sibgha sayadiro namni rabbirra nama halluu beekuni jiraahiya halluun namni nama hallutun ta guyyaa keessaa kun nama hallan maali rabbirra ka nama halluu beekuni jira hallee uume jechuudha inninu hallee islaamummaadhaan nama hallee nama uume jechuudha. Aliyyi akki jee laa ilaaha illallaan arraji'utuni naafta duraatii mitii jee hoggu lammadaatiin irra deebi'ee laa ilaaha illallah jechu jira jee dur hoggu takka laa ilaaha illallah jeetiin jira jee gaafa rabbiin ilmaan aadam duuda isaanii akkasi haqee aadam duuda isaa akkana haqee hortee isaa cufa alamal arwaax jaaniin hortee isaa akkanatti haqee duuda aadam akkanama haqee jaan rabbiin waan aadam horuu jiraatu hortee isaa cufa harkarra galfatee alastu birabbikum jaan qaaluu balaa jaan eeyye ati rabbii keenya kas jaan rabbii keenyaa jaan tawxiidaa fi ragaa bahan ruuxiin cufti warri ara rabbiin hin jiru jeesan maarkoosii fi leeniinfaan abaluu fi abaluufaan warri ara rabbiin hin jiru diin hin jiru ja'anii diin hin jiru ja'an san cufti gaafa san ragaa bahan jechuudha. Akkasitti laa ilaaha illallaan tuni talammadaati je'aliyyi. Sheekh al-Islaam Ibn Taymiyaa rahimahullahu kije Sheekh al-Islaam Ibn Taymiyaa kije laa ilaaha illallaan hidda qaama namaa keessa deemtii je hidda dhiini deemu kana keessa laa ilaaha illallaan deema je laa ilaaha illallaa tajrii majra dammi kana je Sheekh al-Islaamiin laa ilaaha illallaan tun ilma namaa kana hin agarree bakka dhiini isaa deemu keessa deemtii je rabbiin qaama namaatti makee uume je tawxiida kan qaama namaatti ide'ee uume je sibghatallah hajoos rabbiin waman ahsanu minallahi sibgha halluu rabbiin nama hallu ka rabbirra nama halluu beekuni jiraahi je yaa dhiiroo hin jiru jechuudha. Onnee namaa tanarra laa ilaaha illallaatu sumudeeffame je Sheekh al-Islaam Ibn Taymiyaan onnee namaa tanarratti laa ilaaha illallaa sumudaa jira je rabbii wajji nama uume je dhiiga namaa kana keessa hidda namaa keessa laa ilaaha illallaa deema je Sheekh al-Islaam Ibn Taymiyaa akkana je duba laala rabbiin quraana keessa maal jaa qad aflaha man zakkaaha wa qad khaaba man dassaaha namni lubbuu tana milkeeyse qad aflaha dhugatti milkaawe man zakkaaha namni ruuxii tana qulqulleeyse ibaadaadhaan tajaajila diin kannee fi ruuxii tana akkasitti khara ibaadaadhaa khara waan uumamteef san fide ruuxii tana najaa baasee milkaawee jedhuba waqad khaaba hongeeya man dassaaha khalubbuu tana xureeyse badiidhaan badiidhaan jechuudha. Akkasumatti maal jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala fa'alhamahaa fujuurahaa wa taqwaaha qad aflaha man zakkaaha waqad khaaba man dassaaha fa'alhamahaa jedha ruuxii tana qabsiisee jira rabbiin فجورها جلنا قبسيسيا وتقواها صداسة كسمة قبسيسيا إنمنا ما خن شريس دلقوني دندها خيريس دلقوني دندها يجود لتشو إفما أشما فرأت يجود
شري استيبا باسون مدندا خيري استيبا باسون جر افعل فأنت صالح أن تفعل قد يوجو سنجو ربي وانت كو أكا قد أدن ديسو قد يسومي لا تفعل فأنت صالح أن لا تفعل هن قد يوجو سنجو أكا ديسو دن ديسو قد يسومي تناف ربي إما شاكرا وإما كفورا جي اختيار رراتي عبادة إنما توني فيلماتا نمشي شارع رراتي نمشي فيلماتا ساتو جنة جيسا يو فيلماتا ساتو عذاب جيسا جتشون خنا نمني خوني والما إسا خيس جرا شهواتها في فطرة إسا خيس جرا فألهمها فجورها وتقواها جلنينيس خيس جرا كاجيلونيس إلما ما خنا خيس جرا لبون أكنا مخس خيسا مرتوس فردون أكنا سخيسا قلفتوس لما جرتيجون خيسافو كده شباب ما خنا بليسو غافة درجة غريزة يعني جرا كامنا ما خنا خيسا غريزة نيكلور بومبي رهم نكابا غريزان سا نيكلور رهم نكابا يجولا فإن سي أمتا خدا سديتي أمتا ديدمي تربا خنا أكنا لا الفردون سخيسا قلفتي يجول خميسة إسلين التسومنتي في الراوان خنا دف في الراغوغوتا يجول باتي راغويا سدي سومنتي قرآن التقراتي إبادة جيسته أكسي وان خنا في الراغك أبدا يجول نيكولر رهم نيكابا هم نكابا يجول ونقول فدي جانين خن شهوات جانين أكسما فطراني سخيسا جرابي فطرة نمني فطرة رتي دلقي وما ربين خلي الرسي أوميسن تخلي جنم الرسي أوميسن سني رد دلقي قرآن قرأ إبادة قد ذكري قد خدت ربي مسجدا وجي روحي سا ولهده قامسا شيكوتي وجي ولهده أكستي خيري بكجرتتي قادمه بكجرتتي خيري ريبه لفق أبي نمني خوني فديسا سني إنجي فتاچودا فطران جزي سخيسا قبت فطران خلي ربي نمر أمسن هقو سخيسا قبت شهواني سن ni injifatamaa jechuudha shahawaanni sanii sirraa qabbanaawaa jechuudha akka mootara bishaan irra naqanii akka mootara marwaha bananii fi qabbaneessanii akka sirraa tahaa jechuudha yoo immoo fixraa rabbiin khalee irra si uume san hadaamii itti dhoyte qoqqobbii irra keesse masgidaa wajji waliin beetu sheekootii wajji waliin beetu ilmii tanarraa waa takka ati agabdee jirta waa takka illeen agarree hin soqomsitu fixraan ta'e waa'ee diin irratti waa takka agabsite jechuudha laakiin fadhii ta'e cufa guuttaaf jechuudha fadhii ta'e bakka jirtu guuttaaf waan isiin feetu cufa guuttaaf jechuudha waan isiin feetu cufa guuttaaf jechuudha fadhiin yogguu gabbattee fixraan ta'e ni duuti jechuudha fixraan ta'e si keessatti qacaca yoo tittifa waan darree takka taati jechuudha asitti gaa waraabessi si nyaata amma asitti ija rabbiitirraa buuta asitti nagarree diinirraa fagaatta nagarree nama hin nagarree dukkana dhaltuu keessa deemu nama yiwaamanillee nagarree bawwaa siyaamanillee waa takka nagarree sagalee bawwaa san malee waan biroon dhageessu jechuudha sagalee gidaara dhoytee as deebitu san da'awaan teenya akkasi fakkaatti da'awaan sheekootii bawwaa sagalee gidaara dhawee gaara dhawee as deebitu san si fakkaatti jechuudha tanaaf irree hedduun shabaabaa yeroo amma jiru kana keessatti qaaree jira jechuudha fixiraarraa qaaree jira fixiraarraa nagarree shurgugaatee jira rabbiin rahmata godheef malee hanga xiqqaa tokko rabbiin rahmata waqaliilun rabbiin jedhu san malee irra hedduun fagaatee jira jechuudha tanaaf fixiraa fi shabaaba wagguu laalan waan rabbiin irra nama uume jechuudha quxirii rabbiin koodii irra nama uume qaba rabbiin nama kana koodii san baafnee jirra iimeelii waan kophaa qabna jechuudha koodii fi iimeelii ta rabbii san dhiifnee tabiroo gariin ta warra Awurooppaa san rakkabate gariin ta warra dhihaa san rakkabate jechuudha gariin ta warra nagarree ummata jallaa san aalama ummata itti amana jechuudha qaamaas jira malee gariin namaa qaamni isaa biyya alaa jira jechuudha ruuxiin isaa bararte Awurooppaa jirti gariin namaa hogguu deemuu deeminsa warra gamaa san deema gizee deemu gizee haasa'u harka facaasaa haasa'u afaan ingilizii abba takka takka keessa ida'a kana harka facaasaa haasa'u bar nuti bar ja'a bar nuti bar biyya tanaan
biyya bar ifiin quudhinu jaabar nuti bar warra jee bar Awurooppaa warra wanni san dhaadheessa jechuudha. Dhaadheessa jechuudha. Halkan online irra bula ganda keenya kana. Qaamumaa jira malee halkan online biyya faranjii san bula jechuudha. Akkasitti shabaabni kana kan toora sa'a shanii irri barra. Toora sha'aa sanii ka'eetti uno dinnichaa tokko nyaata karaarra taa'ee dinnichaa micoon diimtuun gurgurtu tokko nyaatee dila azaanan dila iqaaman quban qabu inni yoo guyyaa jammataa ta'e qofa dhufa guyyaa san mudawwara tokko uffatee dhufa. Xarafaan salaatee assalaamu alaykum gidee jedhu utaalee baha. Galgala qaaxiraa bira online jechuudha. Wanni inni kakatabuuf wanni inni babarreessu cufti waan ajaba haafizul jaalala wal haffasiisa. Waan adda addaatu beeyammaan tana zamana hamaa keessa jirra jechuudha. Dargaggooteenya laalaa kana cufaaf sababa ka ta'u maali? Sana cufaaf kan saaxil nama baasu maali? Saahiba hamaadha. Kana cufarraa hin agarree khasi'ee walu maali? Saahiba gaariidha. As-saahibu saahib jaan. Dargaggooteenya saahiba. Saahibni waan ifi irra jirutti nama harkisaa jaan. Gaalli jaan bakka oolee fakkaataa jedha afaan keenyatti. Gaalli irra tiini nyaachaa oolee gargara qaamni isaa gizee garuun tiinii qofa. Gaalli irra muka qoree qabu nyaachaa oolee gizee galu galgala qoree qofa. Muka baala diimaa nyaatee qabu gizee nyaatee dhufe immoo qaamni isaa diimatee dhufa jechuudha. Muka magariisa nyaatee gizee dhufees qaamni isaa magariisa jechuudha. Bakkuma oolee fakkaata. Afaan laal Oromootti kijaan gaafa caayaa hamtuu olte warra keessattuun ida'aminiyaa akkana jechuun jira warra gaafa caayaa hamtuu olte caayaa hamtuun beeytanii caayaa hamtuu jechuun gaafa gurbaa hattuu tokko wajjiin waa inni hate nyaachaa olte gaafa gurbaa boozanee tokko kanaa wajjiin waan inni keesha namaarraa fuudhee nyaattee olte warra keessattuun ida'aminiyaa maaliif mucaan haraamsii dhalatuun himalaayaa guyyaa san akkana jechuun jira jechuudha. Tanaafuu saahiba firraa eegaa. Laal Ibnu Khalduun ja'aniiti namni namuma bakka oolu fakkaata namni namuma saahibu fakkaata. Ibnu Khalduun ja'aniiti kitaaba isaa keessatti akka jee hime mee kitaaba Ibnu Khalduun san fuudhaa dubbisa. Akka jee namni jee wahuma nyaatuu fi wahuma dhuguu fi naannoo san fakkaataa jee. Fakkeenyaaf jee namni tokko warri biyya Turkii jee wanni addunyaa irratti takkaffaa bahaniif warri biyya Turkii wanni addunyaa irratti takkaffaa bahaniif wanni dorgommii jaalataniif dorgomanii wanni takkaffaa bahaniif irra hedduu farda nyaatanii je foon fardaa nyaatanii je. Tanaafi laal ordigaan fana agarre rakkoon takka gizee dhufte islaamaa isaa bakka san dhaqee gargaara. Islaamni xiqqootu qabnaanu fiigee bakka san dhaqee ni jirraa jee akka warri Turkii akka falmatuun agarre mooticha isaanii san. Dhuguma isheenii kitaaba kana Ibnu Khalduuniin gaara keessa taa'ee bar amat afur gaara keessa taa'ee katabe kitaaba kana bar gaara afur Imaam Ahmad irraa baratee hogguu dhufe gaara taa'ee bar goda keessa katabe kitaaba kana bar Ibnu Khalduun akki jedhu kitaaba keessatti warri Turkii jedhu warri Turkii wanni takkaffaa bahaniif dorgommii keessatti wanni takkaffaa bahaniif ni jirra jaanii yeroo cufaahu wanni agarree mul'ata qabaniif foon fardaa nyaatanii je. Naal foon fardaa namni wooma nyaatu san fakkaata jechuudha. Arabni wanni obsa qabuuf je wanni ba'aa dila kana qabuuf arabni dikee guddaafaa waan fedhe kaja'aniin gandi shari'aan rabbu san araba shari'aan rabbu san warra diin qabu san Makkaa fi Madiinaa faanu araba san gandi san wanni akkasii obsa qabuuf je foon gaalaa nyaata je. Afalaa yanzuruuna ilal ibili keefa khuliqat seyaa dhiiroo gaala kana uumaa isaa ilaalaniyaa. Amat guyyaa 40 bar sirraan fadhu bar guyyaa 40 bishaan sirraan fadhu bar qaraatiin ammayyaa ummanni qaraatii ilmul hadiisiin qoratanii garaasaa keessa khataara jira jaa khataara arras khataara takka bishaan fudhata burus khataara takka iftaanis khataara takka akkana khataara jira jaa garaasaa kana keessa qoratanii jechuudha. Afalaa yanzuruuna kana maaliif rabbii jaajaani asbarul haywaani ala wajhil ardi dachii tanarratti beeyladaan obsa qabu gaala duuba gaala qaba feetee ciisee feetaa bar ciibsitee feetaa bar wannummaan fe'an keessa hawaan takko ciibsitee feetee ba'aa saniin ol ka'u gaala malee hin jiru dachii tanarraa deem barbaadi yoo jiraate akkasii obsa qaba duuba. Arabni kun wanni akkana obsa qabuuf je afaan faranjii kanarratti obsanii siyaasaa meeqa liqimsanii liqimcal godhanii
akkana ba'aa qabaniif foon gaalaa nyaatanii je laal je akkana je sheetichi kun Afrikaan je wanni akkana caffaruuf Afrikaan kun Afrikaan gizee waa harkate akkana caffaruuf warri Afrikaa kun caffara beekaa gizee golgu naqees ni caffara nagarre jeekaraa fi shubbisa kana beekan foon jaldeessaa nyaatan je tanaaf akka shubbisanii gizee waa harkatan foon jaldeessaa nyaatanii tanaaf akkana shubbisan je faranjii wanni badii heddummaattuuf jaartii kanaa dhungata kunis jaartii namicha kaanii dhungata hinaaffaa qishin jaan xiqqoo khanziira nyaatan je khanziira nyaatan je tanaaf akkanatti hinaaffaan itti xiqqaatti je hinaaffaan naannoo biyya faranjii keessatti hanqina qabdi je namni namu wahuma nyaatu san namuma jiru san biyya Jaappaan yoo dheeyte je ba amal lama yoo teesse je ijjitee ni xiqqaatti je isheen Jaappaan keessa amal lama yoo teesse ijji kee ni xiqqaatti je Chaayinaa amal sadii yoo teesse xiqqoo shani gabaabbattaaya ni goollooytaa hojjetu kana mataa kee gajjette maaliif namni naannuma san fakkaata naannuma jiraatu san fakkaata jechuudha tanaaf nabiin maal jedha hadiisa keessatti dubbatee sallallahu alaihi wasallam imra'atu sayyi'atil khuluq intaleen haala amala hammaattu akka ilmoo isiniin luusifneeya maaliif jennaan xabi'aa isiin luusifti xabi'aa isiin luusifti intaloon san xabi'aa isiin luusifti xabi'aa isii san harmaan luusifti jechuudha ta haala amala hammaattu ta ollaa arrabsitu ta mudhii hidhattee jaarsa zargaa jettu san ta qaanyii fi waa takka hin beekne san ta haala amala hammaattu ta afaan hammaattu san ta arraanni siidhafa fokkotu san intala san akka ilmoo isiniin hoosisne maaliif jennaanu amalasiisan namni wahuma nyaatu wahuma dhugu namu wajji oolee jiraatu kana fakkaata ijoollee teenya saahiba filadha ijoollee teenya saahiba gidee jaan ka wajji dalagan ka wajji qara'an ka amna wajji deeman ka wajji naggadan ka wajji bultii ijaaran ka mana si hojii jiraatu ilma adeera keetoo ilma eessuma keetoo mana si hojii jiraatu saahibuma jaam kana adda filta hatta sarraatan nyaallee maan taan nama hojii jiraatu tokko filachuu qabdu jechuudha namna amna karaa hojii deemtu jireenyaa fi jiruu wajji qabdu tokko akkasitti mana keessa maatii keessatti hatta nabiin sallallahu alaihi wasallam waan nyaatan kana hogguu beeyladaa nyaadhamne tana hogguu lakkaawu kullu zi naabin min assibaaci cufa waan qarrifoo qabu bineensarraa waan qarrifoo qabu nyaachuun dhoorkaadhaaya leenca qeereensa lakkaayi waan birootis bashoo waan waa qurxu kana maaliif dhoorkani beeyta maaliifi kullu zi naabin min assibaaci cufa waan qarrifoo qabu bineensarraa kan tahe nyaachuun haraamiya maaliif jennaanu akka leencaa sanii nama nyaatta booda boo akka inni nama qurxu sanii nama qurxuu feetaa jechuudha akkana je kullu zi mikhlabin min axayri waan barurraa cufa nagarree hotteensaa nagarree horonkollaa fakkaatu hotteensaa horonkollaa fakkaatu akka shimburbuteessaa akka hin agarree risaafaa kanaas waan barurraa kana nyaachuun dhoorkaadhaaya maaliif dhoorke nabiin sallallahu alaihi wasallam yoo waan kana nyaatte atiis akkuma shimburbuteessaa sanii waa butuu barbaadde jechuudha akkuma hin agarree risaa sanii waa butuu barbaadde akka tanaaf inni dhoorkame jechuudha tanaaf namni waan nyaatu waan dhugu biyya faranjii keessatti namichi tokko jaan gurbaa tokko foon karkarroo nyaachisee ilaalee jaan tokkos foon re'ee nyaachisee guddisee jaan kitaaba irratti hin dubbise kitaaba Muhammad Arifiidha akkasitti mucaan hin agarree kasilaa foon re'eetiin guddate san bifisaa bareeddu gizee akka harkan najaabummaan isaanii mul'atti nashaaxa faxinummaan isaa akkana irra teessi duba kaan san immoo gurbaan akkanumatti iitawee bubbukokee gurbaan akka waan doofaa akka waan hin agarree waniidhaaf fakkaata jechuudha qaamuma haa baasu malee laala amma jarri kun waan isaan dalagan laal waan fofokkottuu isaan dalagan mee laala waan takka lama jee lakkaa'uun fadhu waan san waan isaan fofokkottuu dalagan irra
خيس أشي تركان فتني no problem جيرون ساني no problem الرجارمته نتي دانغا دكمنا خيس أشي تركان فتني وانا تأدى لقن تنافي هنا قرر وانياتن خانل حتى نمني وانياتو فكات نمني كإلين سخيس جراتو فكات نانو اتقودتو فكات حواسا خيس قودتو فكات تناف يا وري قادما بيا على رأي جوشو جرتن أما بر وني خنيس نجرا وني خنيس بيا على رأي دفته جنان كيبلو دا خلاص كيبلو دا جرو وساسادا أنا أبا فين جرا كيسو بربادا جاني توما كيبلو دا تدين يقبضو دفته أما بر تدين قبضو إثيوبيا قفا بربادو نجرو بيته تدين قبضو أما خونو مينيسوتا نجرتي أوروميا لما فادا نجرتي أشي تدين قبضو دور أسمات تدين قبضو بربادني أما أشي نجرتي غرو إمو تدين قبضو تأشي سيور دفته خدين قبضو همان قبو غرو إمو نمني أما تعرفو مان تكنك على جي نبربادا جي دين سي خلال مالف جيرين يوم قفل عليه جيرما بيتنا را ديمو قفل عليه بكمله سكمبوني إسيلين أكسمت توكو خأشرا دفو بيومتنا خيسانا أوفو أنا بيومتنا خيسانا هاباسو يتة أكنا غير هجابة سيتي في هجابة سيدا خامتا خدن وريجت تخافلتزن وان هجابة أمتا ميك أو بعد التديم تزن هجابنا خنا أكنا غير رامبافني تنافو درجون دين ساتي فتشوك أب واجو فدرو أمنتي ساتي فتشوك أب يرو فراغا أمك أبو خنا علمي تكروك أب يرو أما فراغا لفاق أبو تنا شيكوتي صاحبك أب شيكوتي جلبة اتديري أكستي مسجد صاحبه الدنيا بحر عميق الدنيا بحرة قد كلاواته والناس فيها كالغريق نمني الدنيا تنقيس جرو أكنا ما نقرر بشان ناتيتي فالمسجد سفينة النجاة مسجدني سفينة نجاباتي تبحر خنا قبا ديمتو يجون درجقو مسجد صاحبو قب أكستي دين صاحبو قب خر عبادات ديبو قب نحن نحتاج نتني هاجمنا إلمان أبو بكري جراتشو قبن أبو بكري إلمان سا جراتشو إلمان أبو بكري تهاجم نحن يا أبو بكر تهاجمنا نتي متى ساتو علي فتهاجمنا نتي أكستي نجر حواسني خينيا نجر جنا أم المؤمن توتا عائشة أسماء شريكي فدل مساكين مكان سيدا عطية لكا وجا مساكين رملة جرخنتي هاجمنا يشودم أما أسمان تكنيرتي ذكي تنرى هنجرتو يشود مي أبو بكر نجرا اللي هنجوتي مي مصعب نجرا ذكي تنرى هنجرو يشود هنجر يو مصعب نجراني يو أسمان نجراني خسارة ميدوبا إسلامني نمان قبور نمان قبور تي هديو جرا يشود تنافو متخين وان خايو إسلاما خدم شباب خين وان خايو إسلاما خدموا دلقا وان هن أجر أخلاق إسلاما خدموا دلقا وان هن أجر أديمس إسلاما خدموا وان أديمس إسلاما خدموا دلقا وان هن أجر أخلاق إسلاما خدموا دلقا يرو أما عالم رت إسلام من بك أركته إسلامني ليلسه ديني إسلاما زاوية رأس به ديني إسلاما خلوا خيسا أسبه ميزر رجل أرانتنا درجة قوتين درجة جتا يونيفرسيتي يجرات سنجال جر كونو بكفتن جي أجل وريتنيس أوروبا وريتنيس سنجال جرا كتيس ديني جرا أمريكا وريتن سنجال جرا خرسي فته سلطانة فته يقبضته ديني إسلاما سكينا جرا يشور ديني إسلاما تكنولوجين خفسته حمبسته هدامي تلويته واندر جاني لكيسون دنيا الدنيا مالف الدنيا وجي والكتابة دي مجرا تعريف قب بكم على عالم خنرتي دين الإسلام يشور تنافو دين الإسلام خنو بكم تي اسن دورك مي إسلام ما خن خيسا بك اتين إفكام فتن نايمة درجة قوتين يمي مي والله وبالله سنجا ويساق أبتني نما ويساق أبتي سجرات أكو كام فتين أركن
nagarre oguuti qo silxaan arkate oguuti qashoo achi deemee suufaa fi wanni uffate namni bar huccuun gatii namatti hin gootu bar deemee wiisaa qabatee saahibbota isaa sabirratti wiisaa qabatee sagaraa seenuu qaanfate jechuudha. Haya akkami mee onno kon namni wiisaa malee sagaraa seene maal fakkaatame diinni islaamaa keessan mee bikki if nama qaanfachiisu mee bakka xiqqoo takka jaanaa himame wallahi wa billahi injiru إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى قرآن نكون إسي سري تاتي إسي خبجاك أبدو إسي الآن تاتي نمك أجلج يجود هنك إني توكو وني قدي قالوا دين إسلام قيس هنجرو يجود ربين لكم إسابي ما ديمتو لكم دين إسلام ديمتو الآن تم ما في صدر كارك تعرف تجود تنافو قرة خيسا بكبرو علماء يفخنا بكبرو خننا قرة خيسا قرآن أفخنا أنا اللي إسن اللي ربي ورا أمنتي تنتي دلقي أمنتي تنا نجرة اتهجته ربي نهاقولون جا نجرة درجو خين ينقال ليش اللي متى سنة فينا كنا جي قرقد ما خي سنة فينا كنا جي تنافو إن شاء الله نرجع سنجيتيس أبدين كبا إن شاء الله نرافق التنجيتينس نين أبدا مدورة نرافق التن أمدورة نكيبلتن أمدورة إن شاء الله كغارتنا وني يتن نجلا أواتني أما اللي تنمجرت سنرتي كإذا أبدين قدا قالتوما وانا رجع فتنيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته